Tubahaye ikaze inshuti bakunze mudahema gukurikira ibiganiro ndetse n'amakuru binyuzwa kuri uyu muyoboro wa Kirehe TV Show. Tubahaye ikaze aho mudukurikiye muherereye hose, arabadukurikiye baherereye mu gihugu cy'u Rwanda, ariko kandi hari n'abadukurikiye baherereye hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Mwese turabifuriza gukomeza kugubwa neza. Perezida Putin yagaragaje ko Uburayi nibufatira ubwato bw'ibicuruzwa bw'Uburusiya nabo bazihimura. Ibi yabitangaje kuri uyu wa 12 ubwo Putin yasezeranije kwihimura ku Burayi niburamuka bufatiye ubwato bw'Uburusiya. Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yatangaje ko igihugu cye kizafata ingamba zo kwihimura mu gihe ibihugu byo mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi byafatira ubwato bw'ubucuruzi bw'Uburusiya. Umuryango w'ubumwe w'Uburayi wongereye igitutu ku bwato bw'Uburusiya binyuze mu kongera ibihano bifatira ubwato amagana ndetse no gufata bumwe muri bwo, ariko kandi bagafata n'abakozi babwo kugira ngo bakorerweho igenzura. Ibihugu bimwe by'Uburayi byavuze ko biri gusuzuma uburyo bwo gukaza ingamba ku bwato burenga ku bihano bwafatiwe. Ibiro ntaramakuru bya leta y'Uburusiya TASS byatangaje ko Putin yise ibikorwa by'ubujura, aho yabigarutseho agira ati: birumvikana ibi nta kindi bivuze ni ubujura, ni ubugizi bwa nabi, kandi nibishyirwa mu bikorwa tuzabasubiza. Putin yavuze ko kandi igikorwa icyo ari cyo cyose cyo kwihimura ku Burusiya kitazagarukira gusa mu mazi ubwato bw'Uburusiya bwaba bwafatiwemo. TASS yavuze ko kandi Putin yashinjije umuryango w'ubutabarane NATO kwagurira ibikorwa byawo muri Aziya no guteza umwuka mubi muri Arctique, aho yabigarutseho agira ati: NATO iri kwinjira muri aka karere, hari gushyirwamo inzego za gisirikare na politike, kandi hari koherezwa cyangwa hateganywa koherezwa intwaro zishobora guteza ikibazo Uburusiya. Reka dukomeze n'iyi nkuru yo muri RDC, inkuru ivuga ko Wazalendo iri kwigamba kuba yamaze gufata imirenge myinshi yo muri Karehe. Inyeshyamba za Wazalendo zirimo kwigamba kuba zamaze kwigarurira Chambombo na Kaziga nyuma y'imirwano ikaze yabereye i Karehe mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Imirwano ikaze bivuga ko yahuje inyeshyamba za Wazalendo n'abarwanyi ba AFC M23 kuri uyu wa 2 tariki ya 11 Kanama 2026 mu bice bitandukanye bya teritwari ya Karehere. Amakuru aturuka mu baturage bo muri ako gace agera kuri actuality.cd abivuga inyeshyamba za Wazalendo zigaruriye uduce twa Chambombo na Kaziga nyuma y'amasaha menshi y'imirwano. Chambombo iherereye muri Grupoma ya Zilalo muri sheferi ya Buhavu muri teritwari ya Karehe, nk'uko imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu societe civile ibivuga. Agace ka Lumbishi ubu kagenzurwa n'impande zombi, abarwanyi ba AFC M23 ndetse n'abawazalendo. Inshuti bakunzi mudahwema gukurikira ibiganiro ndetse n'amakuru yacu, ni naha dusoreje iyi nkuru, tubashimira kudahwema gukurikira ibiganiro ndetse n'amakuru tubagezaho, ariko kandi tukwibutsa ko niba utarakanda subscribe ugomba gukanda subscribe kugira ngo ujye ubasha kuba tubona inkuru zacu tubagezaho tukizishyiraho. Mukomeze kugira ibihe byiza.